nje ndi endless matchbox narasa mpaka ukaruha nje muri rapa wumva bita umwoyo w'inkuba nje ndi imyumbati mishore kuba rappers bose binaha narabishe bose n'amazi kurenzaho nitaka Kozze. It's on the album. Yeah, look at the name. Ndirimbo. Street food, nigga. in the gym on my birthday. Rutikanga rwa rudasumbwa rwaje Rwanda batumva rwarasi umwambi ku ngeru rwagera ku mukinzi rukamwishima ruti ninyo mvise bataka bavuga ko ndi mana y'inganzo n'amakosa. Pow. Cyambere cyiza nakubwira nuko ngiye gutamo abantu y'abasasi. Isasi. Crazy. Gutamo abantu. Bishobora gukura n'abantu. So good, man. It's good. Yeah, it's here. Mistaek bugiye kumudrivinga kuri birthday. How are you? I'm good. I'm with my brother in the car. I'm going to take a Great. trip. So you are Rambo. healthy there. I'm healthy. I'm good. All good? All Ready? good. Kabaka boys. Back up. Let's go. Kubicwa se nawe nje ntaribye nago mbara kugiye ukaye kabaka n'ubusazi ari triste yamwe abantu bamugiyeho nsanze nanjye ndimo nanjye ndimo bari mbonye narakugiyeho bukeye buriya bwashoboka kwishyura Ni white. Mistaek cyangwa wakibonye se? kabaka Ni neza. cyangwa yikoreye yishobirije isi Ariko kaba. Tubwire iki cyangwa uko bakita n'impamvu wamwambise iki cyangwa ariko. Casual streetwear. Kubera icyo ahitemo Streetwear. Streetwear. Iki cyangwa uyu munsi nabonye kiri mu mubere kabisa bite nta bora agiye kujya. I feel that shit, man. You can smell me, nigga. So good. Yitwa Kabaka man. Mutesa. Kabaka Mutesa. Ngomba kuza kumwe. Rasta. Ndirimbo. Street food, nigga. Agakiza. That's special. I'm not good, girl. And my brother. This one, nigga. Uriye. Sasa ngiye kumvisha. Subizi rimwe. Uriye. Nanjye ndimo ndaza nenda kuhagera.
Respect, my brother. Go say hi to Michelle Obama. Hey. That was bro. Wagane was kuri muzungu wese abaziranye na Michelle Obama. Mistaek. Gute. Gute. Ariko twakwicaye hariya bora. Ari ubwo ari ngombwa. Twakwiparikira hariya hanze n'ibindi gitekerezo. Ndi kubona abantu bari mu bisazi. Dushobora kuba turi bikora n'akavideo se. Bizanye n'utudolari $300 twe twiguriraga agashati. Abakaye. Kandisha. Joshua, welcome home. Kozze. Reka nongere ngwikaze ukurikiye exclusivity show. Hano niho dukoreye introduction ariko mwabonye Mistaek agenda tuganiriza n'ubuzima bw'umustar cyangwa se uko ababayeho mu buzima busanzwe. Yari afite birthday yayiteguye gute, afite listening party hano kuri Motion naho turi noneho tumaze kuhagera, ari nayo mpamvu tugiye kumuganiriza kugira ngo twumve noneho uko umunsi uri bugende, uko ameze, ese arishimira iki mu buzima, yujuje imyaka ingahe, anatubwire buri kintu. Mistaek, Logan, brother. Logan, umeze gute se? You can see dripping. Happy birthday my brother. Thank you. Umeze gute se? Oh, good. Ni neza se? Wambaye neza uretse ko icyango cyo hasi twagiye kukireba kwa Kabaka ngira ngo abantu baraza kubibona. Hanyuma hejuru wambaye ingofero nziza ya danje, imwe mu zigezweho. Ifaransa. Ase wabajije impamvu bayise Faransa? Shana yibajije ariko ntago wanconesheje. Bambwiye ko bitandeba. By the way, ni umunsi wawe, ni isabukuru yawe y'amavuko, ufite na listening party. Ariko mbere yuko tuyigeraho, uyu ni umwaka wujujemo isabukuru y'imyaka ingahe? Nuje imyaka 24 bro. 24 umujene kabisa. Uracyapushinga.
mu myaka 24 nk'umuhanzi niki wishimira, niki umaze kugeraho, by'umwihariko dufite breakthrough yawe y'indirimbo ku cyaro, dufite n'izindi zitandukanye, ariko mu myaka 24 nk'umuhanzi niki Mistaek yishimira? Ikintu nishimira cya mbere maze masteringa art yanjye for bisazi, maze kumenya ukuntu nshyiramo tsa ibirungo byose tsatsanga style, maze kumasteringa art yanjye n'abantu turi buze kuba turi kumwe today, buri buze kumva album yanjye ngiye kubatamo adrenaline na adrenaline ni ya misemburo. Wow, n'abantu batandukanye, ndetse nabonye n'ibiciro ari 10,000 kwinjira. Nabahe bantu utekereza ko bari buze kumva listening party ya album yawe? Ukuntu mbishaka ntabwo ari listening party, nshaka kumvisha iyo album imiziki yanjye, abantu bari buze kuza bari bo bose, tukaba twicaranye nk'uko wabibonye ukuntu bimeze, twicaranye nkabumvisha songs 13 nshaka gusohora, ibisazano bigeze mukamama ideas nyine n'abantu banjye, family, brothers, native, Kozze, no, shout out to them. Na twahise tunayinjiraho, na album imeze gute, iteye gute, yitwa gute, ndetse natunyuremo muri make y'aba producer bayikozeho? Album yanjye ni ibintu bitandukanye bro, nk'ibisanzwe man, different vibes. I can rap, I can sing, I can play, you know. Ikintu kinini culture yacu iri involved, African culture, Rwandan culture, versatile shit, you know. That's what's Aba producer bayikozeho? Our producers, Kozze, Kenny, Kuba, Muriro, Nillan, abahungu bose, abahungu banjye bose. Ku muntu wayisogongeyeho by'umwihariko nkanjye, numvishemo harimo umudiho wa Kinyarwanda, kuki wayibanzeho? Nuko ndi umunyarwanda bro, ndi umunyarwanda noneho umusazi, rutikanga rwa rudasumbwa rwaje Rwanda batumva, rwarasi umwambi ku ngeru, rwagera ku mukinzi rukamwishima, ruti ninyo mvise bataka bavuga ko ndi Imana y'inganzo n'amakosa. Pow! Cyo ni kivugo cyayo cyangwa ni kivugo cya Mistaek? Cya Mistaek. Dukubiteho ka freestyle gatoya ku muntu utaruhari cyangwa se waruhari, ariko nahita unatubwira n'igihe izasohokera. Nje ndi endless matchbox narasa ku karuho, nje mu rapper wumva bita umwoyo w'inkuba, nje ndi imyumbati mishore kuba rappers bose binaha, narabishe bose n'amazi kurenzaho nitaka pandemic boy. Iyo ndirimbo umwoyo w'inkuba. Kubera iki umwoyo w'inkuba? Umwoyo w'inkuba papa. Mister, uyu ni umunsi wawe, ni isabukuru yawe, by'umwihariko birumvikana ko uri bwishime. Ntabwo turi bugirane ikiganiro kinini, by'umwihariko ku bantu bari buze kumva iyi album cyangwa se iyi listening party. Na album uzasohora ryari, niki witeze kuri yo, ese hariho n'indirimbo nko ku cyaro, unatubwire nyine, kuko iriya ni breakthrough ngomba kugarukaho kandi n'abantu benshi bagomba kugarukaho. Bro, nkuko nabikubwiye, nishimiye gukura muri art yanjye, murankura ibintu biri different, fashion shit, you know, vibe yanjye bifite swag azabicanye nyine, uzayumva swag azabicanye. Igihe igomba gusohokera nagarikera, don't worry, stay in touch, I go let you know brothers. Izasohokana n'amashusho cyangwa ni audio gusa? Twatangiye gushutinga, subizi se wana, subizi turepfiriya, twatangiye gushutinga ibintu bimwe na bimwe, and we still working on our documentary, you know. Right. Me and director K, shout out to him, my brother. Ni bisazi byose, ni ibintu byiza man, ni ibintu byiza, ni abanyari batarumva bro. Abanyaru n'abagize? Abanyarwanda. Yes, yari Mistaek, reka tumushimire cyane, ndetse tuze gukurikirana listening party, tunabereka vibe z'ukuntu listening party irabimeze. All good bro. All good. Yo. Kozze. Zima. Vamos. It's
Kozze. Murakoze. Weviyesi ki bagazi. None se. Bimo. Ndabona none afite akambaye kari keza. Kana ni keza cyane. Kisaza fo. Iyo muninde rero wanjye. Ari kutamwinshi. Yola. Neza ni amakira It's on the album. Look at the nails. Look at the nails. Good side. I'm going to be able to